bathayeza amathole ensizwa uxhaxha lemkhonto awusasithisi ufile inkosi yakwaZulu iza avuka sithi hi siyayikhali elinyamazana fi hawu siyakhuleka nabedlula imithi yamakhosi siyakhuleka kahle ngalomhlaba siyakhuleka enhla nasezantsi siyanibingelela ndisanibonani awuphezulu emachuni kwesensikize ebika izulu phansi kwathwala ngehla ngesimagqwangqwanga uzimbele ekhaya nobomba Mike James buye ushimlika nomshiblimi kanti ungenandaba neziqhamuza amavolovolo niyaphila lapha ensuka belele hawu enhla kwelamachunu hawu shwele amachunu babingelela isizwe ebese lapha sihlalo odabeni siyasibingelela isizwe sikaNdaba saphiwa inhlanhla enkulu thina kwethunywa isithunywa lapha emhlabeni unodumo ehlezi siyisizwe sakheke thina siyabingelela onke hawu nina bendlula iminti yamakhosi namhlanje sifuna ukubuka lapha yana lapha kunodaba ofanele sibuke lapha abantu bakaZulu namanje kusadayiswa ngabo lapha kwadayiswa ngezwe la kwaZulu kwathengiswa ngabantu bakaZulu kwathengiswa ngawonke nje kwaZulu la abantu bakaZulu sizwe uma ngabe sebehambile emhlabeni lapha uma befile bebulawe imoto noma bedutshuliwe njengoba isizwe sidubulana nje kanjeyana siqedana lapha abantu bakwaZulu labo bantu labo bayahlinzwa lapha yana lonto leyo siyayikhulekela nje emakhosini ukuthi amakhosi eqoqane ekekhuza uhulumeni nathi ngesifane namandiya phela ngesikwazi ukuyimela siyeke njalo siphansi kwenene zaba yabafana lonto leyo iyophela nini lonto leyo sizwe baba awuhlala udabeni lapha lento lena baba bonke laba baningi kakhulu abantu engeke ukuthi uma ngabe lapha ekhaya belimale nje ngengozi ngoba ingozi phela yawo wonke umuntu uthola abantu bemgencile bemsiye ngapha befuna ubuchopho la uthola umuntu ehlinziwe sekuze ngathi kusemthethweni ukuthi hayi uzohlinzwa ngelanga ethile lapha yana baba lapha na uthini baba ngalento lena ukuhlinzwa ngokuthi siyahlinzwa nje impela asiphelele mawusulanda umuntu wakini lapha yana emakhazeni lapha yana uthola ukuthi umuntu ingaphathi lakhe akasezwe akanabuchopho akananhliziyo lapho ukhuluma nobani baba awuhlaba usizile baba nasi sigcawu lo ndaba oyithintayo bengisho khona lokho ukuthi lo msakazo lo ngiyawuthanda owokuqala uyimlomo wesizwe yebo baba sakithi sabenguni sonke lolu igama eliveza manje bengilokhu ngikhale ngokuhlinzwa kwabantu besimame amakhosikazi eyobeletha yebo sekumgomo nje manje behlinzwe kanti enye inkosikazi yangixoxela ukuthi ngoba unkosikazi omdala wabelethele seseminyango esibhedlela wathola lo muntu lona oqhamuka embethe yebo labo sisi abayizisebenzi yebo bathi beyithatha leyo ngosi beyitshona kanti ubhekile nje wasethi hayi buyisa inesi seliyosithela nayo lapha wayibuyisa uyantshena ke lo mama ngoba ugana untanga yethu ukuthi ngayibamba siyosithela baningi ke ngoba manje sekuthiwa futhi abejove cha baba ngifuna uye ngapha ungayi lapho ngifuna le ndaba okuhlinzwa ukuthi siyahlinzwa sihlinzwa sifile sihlinzwa siphila sizoya olunye udaba lokho okuhlinzwa ke esikhuluma ngakho kubenza ukuthi bathuntubezeke abantu ngathi sekuza ngekuthathwe lezi zinto zabo ukuchopho lokho ngibone nami kade ngingakunakile nkathi kunimvula enkulu wambululeka amathuna bafika amakhanda abantu onke sikiwe la embululeka kokumathuna elindelana ambule akhona elindelana kuphela ithe kulonke ngamuphi unyaka 87 September wesibili imvula yana izinsuku ezisithupha ubusuku nemini kwamuka ibridge la sothukela nganguswe ngaphambilini ke ukuthi kuzokwenzeka into enje emhlabeni asiye lapha uqonde kulento le uma abantu behlinziwe yini bahlinzelana abantu wena
hayi lento nawe uqhamuka ngapha nami ngiqhamuka ngapha iyafakazelana lethi akube khona isikhalo yebo lomlomo lomsakazo lona ube isikhalo sethu esithi amakhosi onke akeke ukuhlanganweni ke ikhulunywe le ndaba yokuhlinzwa kwabantu abesifazana ababeletha abafile bayahlinzwa bonke labantu engathi kusemthethweni okabani lo mthetho lo cha baba lapha mina into engikhala ngawo khulu labantu bayopha labantu laba mangabe ngoba lapho uthola ukuthi lapha noma ngabe lapha ahlinzwe khona uthola nje uyopha omunye umuntu umthola ethambile lapha bebethi kusuka izinkinga zakubo kodwa mina ngithi mhlambe usuke ekhalela awu into zakhe lezi ehamba nabelungu ngoba asazi ukuthi bayisaphi lapha labo kuthiwa odokotela ngempela le bengithi nje ake sikhulume le udaba lelo lokuhlinzwa kwesizwe ezinye izizwe baba amandiya nanka uma ke nje kwenzeka nje ingozi emgwaqeni amandiya kubo nanka onkasela azomthatha umuntu wawo thina makwenzeka ingozi lapha awusayi wena umuntu wakuba amaphoyisa laba sefaka lento okuthiwa ni danger tape wena awusayi lapha sokungowako kodwa amandiya lapha akwenziwa lokho emandiyeni lapha okusho ukuthi vele namanje ijwari sentanyeni lapha kubantu abamnyama kakhulu hayi ukuthi yebo lisentanyeni baba ijwa kubantu abamnyama ngoba kanti ehleni nina nibusiness nina lapha nibusiness enkulu baba ngizokudedela baba mangabe sibuye etolo ungene nje lapho lento le nje mina impela angihambisani mina nalento lena ngiyayikhuluma ngoba ngumfana vele nani onovalo lokubuka izinto hawu nina bento ngayethu sikajama yabetha phansi kwavela ude kasahamba futhi sisayetolo ningayindawo nje ukuthi nihambe nobuka uPopayi hlala nikhona la ekhaya ihawuli labento ngayethu sikajama sesabe sabuya futhi singabafana bodlwana umelebele lapha la ejo ningakhohlwa njalo ukuthi nanongokwelashwa nizolashwa khona la ekhaya phela labantu abangayithola ingane buzoyithola ingane labantu abophaya bengenasilonda sibonakalayo ngaphandle abophapa abanomdlavuzo wesibele bazolashwa kulo lolu hlelo lolu kukhona inhlobo yenyanga la baba ngifuna baba lapha ngihambele lapha seyitolo esikhuluma indaba ukuthi laphana laba abathintwa thina sibusiness ngifuna lapha ke ba umuntu lapha uma ngabe senimlanda ke lapha yana ulandeka wawuhlakulwe nje lapha ulandeka kanjani umuntu engaphelele lapha ngoba amanye izitho zakhe zesidumbu umswe sesidumbu iswe zingekho iswe engafihli ngisho umunwe lo mawasunqile ufuna kube khona into eniyenza akho mase nimlanda lapha ngehlahla lapha ebhedlela njengoba wale imali efemini njengoba wenze kanjani isiso saphela mase nimlanda lapha nimlanda ngehlahla nifike lapha esangweni ningakamngenisa ekhaya yebo nibeke inkuleko la yebo inkuleko le izohlahla ayikudliwa lo ukuthatha inyongo nomswane yebo kuyona bese egezwa ngaye egcotshwe ngaye kukhulunywe lembozi ingakanqunywa ukuthi izitho zakhe akasalwanga engenazo engaphelele manje usezobekwa phansi ethuneni sezoya koyise emkhulu sekuphumphefumulo wakhe senendawo engaphelele ayibuyisela izitho zakhe lenkuleko le nezifo ezinye esizasikho ayihambe nale nkuleko le nesingazasikho ke ngisho BP ngisho ushukela lona kuthiwa umuntu bese banoshukela abantu kubalele kulembuzi konke kuhambe nalembuzi angene kwaba kubo ephelele baba uveza ithathi yotshingwa ke kude ngoba sekuyintsila itshingwa ngabe phose emfuleni nezingwenya zihlela ingwenya engabe yagqitshwa yawo uthola umfuleni inigqibe phansi bese nimbeka ke yena yazi baba uveza olunye udaba lapha nolunye udaba olubaleka kakhulu oluveza ukuthi hlehle umuntu kufanele ukuthi uma ngabe nje noma ngabe uhambe ngasiphi isifo ngoba lesifo lesiyahlupha la ekhaya yebo
Sesothe sibuya phela. sothi sibuya nje njalo noma ngabe ngithi njengamanje baba isizwe ehlushwa yini siyadubulana isizwe isizwe baba siphelile sidubulene siqedene asinamkhulume mhlambe la kaZulu ngoba na insizwa le esesibonthi neqiniso mhlambe engalamula kule mpi nje ekhona nje la ekhaya yokudutshela hayi la ekhaya kuphela nje la eKwaZulu sikhuluma ngabantu bakaZulu baqedana le phezulu eMountain badubulana phakathi abantu lezi zinto lezokuthiwa zinkabi lezi izinto ezinuka umoya ethuye laba abantu laba abanemali ukuthi bulalana nangu bebulale nje wena nje bekushisa umuzi wakini kusale ekhaya baba uyabuveza ukuthi awulubalekele edonda lapha ukuthi izifo zonke ziyaqedwa lapha yana ngifuna lapha ke baba ukuthi ke uma ngabe ke sekwenziwe konke lo ngoba sokufanele siqhubeke impela sami le ndaba isidonsela manje kude lapha yana lapha ke ake ngithi ke nangongeke uhambe ngayo ke le ngozi ke lapho usuka ukhuluma ngalezi azifo nanani nalale yamgrade bemgila lapha bemgqekeza bemenza yonke into nangoke usengeneke la ekhaya ke babake ngifuna ukwazi la umuntu uyendlini yakhe noma uyendlini okuyona ndlu okusetshenziswayo la ekhaya njengapha njengendle enkulu yebo ngithi lapha enisebenzisa khona impepho noma nje indlu yakagogo indlu enjani engenazi indaba eziningi ukuthi indlu kababa washo wacima ukwazi khona ukuthi unkosikazi uma ubehambe seka noma ngabe unina ezokwazi ukuthi kuleyo ndlu siqhathele isidumbu somntana wakhe noma asiqhathele isidumbu somyeni wakhe uya kuphi uya kule yandla kagogo noma uyendlini yakhe thumela kuphi uya kuphi akaya endlini yakhe yebo ngangizonke abadala bethi ngifuna mina ngabe ekhulumele phela mina ngihamba ningifake lapha endlini kwamama cha ngathi ngifuna baba ukhulume usiko ngqo iqiniso pheke kweqiniso nguthatha ngokuthi lokho wayelena lo engiswa ngayo ekhuluma usiko ukuthi uphumele endlini kwabo lapho wasalwa khona unina endlini kwanina hayi lapha elaweni lakhe hayi kwagogo uphumele endlini kanina kandlini kanina kwabo uphumela kwabo baba uthi mangabe ngifa ufune ngiphumele endlini kamama umngami uhambe yokhetha endlini kamama usuhamba usongcwatshwa indlu kababa ngoba phela indlu kababa indlu kamama nobaba lapha ulamulele ompileyo nje baba angiphela ubaba uba nelawo ubaba yebo lapha omama bekhona noma umama njani ehlezi nezingane ubizelwa lapha umama indlu kababa yiye kamama cha iyeke lena baba ufuna baba ngifuna ukugcoba uphapha lwegaragara lapha mangabe uthi uya ubaba unelawo lakhe ngithi indlu umama nje indlu nje yakhe kamama ihlale injani ikhona uqonda ukungitshela ukuthi mangabe indlu kamama angayakhile laphana noma bese sengakhe umuzi kababa kunamangena indlu kamama shuthi ngeke ngiphumele endawo mangifa akuphelele tshela isizwe baba akuphelele lokho uma indlu kamama wakho ingekho la eqiceni la ekhaya engakhile khona akuphelele ubaba akethi angeni lapha elaweni lakho ungabusaya lapho baba ungabusaya lapho ngifuna uqede lenkulumo kalokhuzana kamama uphumela kwamama mina yebo ngifuna ukuqhubeka lapho ubaba akangeni elaweni lami ngolando lapha ngesidumbu kufuneka ukuthi mina ngibuye lapha umngami ezoqhethela isidumbu sakhe endlini kanina lapha ngithola khona engikhipha engisakulele lawo yebo cha donda baba lapho usizilile baba laphana ukhombisile ukuthi ulikolodo nje awusilona ikolodo lokudlala lamanga awuna amahamu lapha baba ke saphi baba siyebakede awunila bento ungayithu sikapita phasi kwavela udaka udaba lishubile namhlanje la ifuneka ingane lapha namhlanje na sihamba siyabuya futhi sayitolo ngayindawo
hawu nina bentonga yethu siyabetha basivele udaka hawu sesihambe sabuya futhi sidla nombelebele lapha nobaba uDonda ubaba sihambe lapha esizilile qothi imbokodo nesiseke lapha isizwe ngibuthi sibheme sethimula kwaze sephela uGayintu indaba ebhekene baba siyasuka ke lapha yana ke manje ke ekade sikhona ngifuna lapha ke manje ehlahle yebo ngifuna lapha ke manje ke uma ngabe benimphethe ngehlahla nimlanda eGoli eThekwini kuphi lapha nje alimayele khona ngoba vele abantu basabalele lonke izwe la kwaZulu izwe la kwaZulu lonke leliyana eseGoli yonke izwe nje kanti ela kwaZulu ngoba amampundu la ekhaya amabhaca like sizoya emlandweni amabhaca baba nina amabhaca lingatatazeli sizezo zakini asifuna ukuhulela amanga sifuna ukuhulela ngampela ingqatho lapha baba lapha nango ke manje ke mabe niphethe ngehlahla usuzeni usiyathathwa ke manje uyakhishwa usiwapi endlini yakhe yokugcina ihlahla awushakaduleke kuphunywa lapha kuyiwe lapha emalibeni bese siyabuya lapho sofika lapha sifika khona nkathi sokuphunywa lapha angithi nangu nje uhambe esibhedle uhambele eGoli uhambele ngokusebenza ulimele akalimele kodwa uhambele lapho nje noma kanjani ungenile esibhedlela emakhazeni mase nimlanda ke nina bakubo nina uzalo la kubo senimlanda niphathi ihlahla lapha enihamba khona hambe nikhuluma naye makade kuma imoto mayisisuka niyakhuluma siyasuka manje manje eqama robot mase wela umfulo siwela umfulo othile khuluma nawe uma uyileli ihlahla ngifuna laba baba siphuma la ekhaya manje isiwa lapha manje emalibeni uyofihlwa manje sekuyeka lokhana siqedile lapha sila nasiphuma la kukhipha ke manje igcina kwaleli ihlahla nalapha mase nimkhipha la ekhaya nakhona aniqede ukuphuma egcekeni ningashoko ukuthi sesiye endlini yakho yokugcina manje ihlahla leli uhanjwa nalo ufike lapha abekwe leli eliuyena uyangcwatshwa yena bese uthela inhlabathi nazo zonke izinto inhlabathi yonke namacansi akhe kukhona lapho bese kuthi lezi zinto eziyizibi ekade kukhanyisa amakhandlela nakho konke bese sotheyifakwa ngaphezulu kwaleyo inhlabathi leyo efewuhafu inhlabathi ethune nalo lelo hlahla lifakwa lapho ngoba nesazoba nehlahla enizomlanda ngalo ke manje senizomenzela umsebenzi ngoba ngesikhathi lifakwa lapha lehlahla umuntu lona besingakwazi sonke lokho ukuthi akangeni umphefumulo wakhe ethuneni kungena amathambo odwa ngiyakubona lokho bangisafuna silwe ngendaba ngoba sizoxabana impela manje ngendaba yehlahla uthola abantu abaningi lapha njoba nina nibeka leli hlahla uhlala lapha ebethuneni umoya wakho uhlephe kwethuna ethi usala ekhaya ngoba akakangeni la ekhaya ngoba akawuhlambulukeli akangeni emndenini nongasekho nophila umndeni mana ke baba ngifuna sijule baba ungayi le kude ngifuna sijule kuleli hlahla leli hlahla leliyinkinga baba ngoba iyakulona ngifuna uveze ulwazi lakho lonke nokweduka kwakho konke nami ngizoveza ulwazi lami lonke nokweduka kwami kodwa into efike ibe yinye isizwe lesi sithembele kakhulu kuwe baba lapha ngifuna leli hlahla leli ngoba lapha yana uma ngabe ngibuka kule yanto engangibuka yenziwa iyiyo mina ngesingami baba lapha awukwazi ukuthi nimfihle niphinde futhi ihlahla nilimbele futhi niligqibe ngoba kwenzani nimvala isamunku bayibona into njengale nto leyo angufuzi lapha ngifuna la uhlaze ujule yebo umuntu angeke ahlale lelo hlahla lelo kuze ngoba noma ngabe ethiwa libekele nje ihlahla uyahamba uhlala phe kwelibala kwamathamba akhe alokho yaluza zonke lezi ndawo kodwa into ithini baba yesintu hayi sizulu yesintu ithi uma ngabe nigqiba leli hlahla lemphethe shuthi nimvalisa Mungu awuthi nigqiba nimvalisa umuntu engakhuluma engaphushwa umuntu ngoba kade nimphethe ngaleli manje simasenigqiba nenza njalo lapho baba hlakuleli sizwe angithi ke nkathini beligqiba laba ababeligqiba yena akagcitshwa amathambo lapha cha amathambo ngikhuluma ngehlahla azohlala lapha ngaphandle komusi ngoba la ekhaya uyozangena emhlazana sekwenziwa umsebenzi baba ke siqale la ehlahleni baba ngifuna impela sixabane sibanga leli bese nisuka ke manje senizokwenza umsebenzi wakhe bese niyo thatha ihlahla baba awangiphenduli baba ngikufuna la mina ehlahleni ukuthi ihlahla leli njengoba ngithi mina uma ngabe ligqiba
nimuvala isamo ukuthi engaphushwa umuntu engakhulumi engenzi lutho uthini ngalokho angithi kuqoqwa amathambo lapha ngikhuluma ngomoya wehlahla baba akawungena umoya ethuneni ihlahla manje ligqibani ihlahla elimlanda ngalo lela lezoligqiba naleli amathambo la ngiyabona amathambo baba ngifuna leli ihlahla leli bdonda leli ukuthi ke leli ihlahla elimlanda ngalo mase nikhipha ihlambo naligqibani aligqitshwa le kungani ngagqitshwa ingani inkathi esuka lapha ethuneni ethi ekhaya kungangeneke ekhaya azakhumbula khona indawo engengahlala kuyona lapha nesibhedlela lapho ehleze khona ehleze esibhedlela engaba waphumela khona umphefumulo wabo waphumela khona abuya awudila kuleyo ndawo leyo ngoba yayi isathokomele yona ayibandi njengalanhla bathi ebese eseyolandwa ke mathi uzokwenza umsebenzi ke manje yilo lelo ke elingabe lisaya phansi enihagqitshwa ke selilanda umoya wakhe ugcina enjani lela hlahla legaxa lapha phezulu endlini lapha na emsamo ugcina lokho ehleli lapho nje lokho lihlezi lapha yena usesekhaya phela manje yebo ke ngithi lapha akasuki lapha lihlahla akasuke aphume la ngaphandle usuka abe khona la ekhaya sebenza umsebenzi wakhe phela manje kwatshenwa oyise ukuthi yihla bayeke indaba oyise baba ngifuna mina sixabane ngempela ngoba abantu akufanele ukuthi kufanele ngempela imbono ihlukane ngoba uqala nje la njoba silapha isizwe kufanele isizwe sazi ukuthi sikhuluma ngani lapha cha baba ngiyakuzwa ngalendlela obeya ngakhona kodwa kufanele sijule kabanzi futhi ngelila ngendaba ngoba isizwe ngempela sifuna sithole into enjani eyodwa lapha ihawuni labentonga yethu siyabetha phansi kwavela ukuthi sincweke kakhulu sizwe namhlanje ngoba amakhathini ikhombisa ukuthi ngempela into esuke ngiyibuza kwesikhuluma ukuthi into esifanele siqamba amanga so ngoba mathiwa siqamba amanga sizokwenza njani anizukusethemba njengabo abanye indoni nekhiwane sithi ke namhlanje na iyayikhipha eshobani bobu vayelisa abatona siyabonga sicela uvalelisa esizweni sonke senkosi yakithi kwaBulawayo siyavalelisa nibe nibuye nangomhlomunye nizolalela nizobuka Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokusigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lesizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi